jedan parfem koji je još uvijek dostupan za kupnju, ali je limitirano izdanje. Svake godine brand izbaci jednu milesime verziju. Ove godine fokus je na ruži i riječ je o Guerlainovom Šalimaru, ali sa naglaskom na notu ruže. Volim ove limitirane edicije vezane za Šalimar. Iako mi originalni Šalimar nažalost nikad nije sjeo, odnosno na mojoj koži jednostavno mi ne paše. Volim sve druge varijacije zapravo koje su izašle nakon toga. Pa doduše neke možda malo više, neke malo manje. Tako da zapravo ukupno u svojoj kolekciji imam 3 milesime verzije. Imala sam 4, imala sam tonku i najčešće zapravo njih kupujem naslijepo jer volim Guerlain, volim zapravo pogotovo vanilju njihovu, tako da jednostavno i Šalimar DNA kao takav volim. Na nekim ljudima miriše toliko prekrasno, ali nažalost eto ja nisam toliko sretna da Šalimar original prvi miriše na meni jednako dobro kao i na drugima. Tako da zapravo kod sebe imam vanilju, iris i ružu. Prošle godine je izašao jasmin, njega jedinog nisam isprobala. Godinu prije toga mislim da je iris, pa je onda prije toga tonka, pa je prije toga vanilja. A ove godine je ruža. Također blind buy, inače imam ga na francuskoj Sephori, ali rekla mi je Jasmina da ga ima također i u parfumeriji Lana, tako da ako vas zainteresira, svakako bacite pogled ili zovnite Lanu pa vidite jel ga ima još uvijek na stanju. Predivan je. Znači ja volim ružu, općenito u parfemima, stvarno je volim, ali ovo je nešto prekrasno. Doduše moram reći da se najmanje Šalimar DNA osjeti se definitivno i u prethodnom irisu i u prethodnoj vaniliji. Ovdje u ovoj verziji sa notom ruže taj DNA je najmanje prisutan. Ovo je ukratko jedna senzualna, začinska, seksi ruža, apsolutno prekrasan miris, znači na prvi špric doslovno ostala sam momentalno oduševljena. Čitala sam da su zapravo recenzije poprilično podijeljene, ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa, ali ako volite ružu, vjerujem da će vam se svidjeti. Ako volite Guerlain kao brand, ako volite općenito imati u kolekciji ta kolekcionarska izdanja, limitirana izdanja i slično, mislim da nećete faliti da ga uzmete. Znači prekrasan je. Prvo zapravo počne vrlo iskričavo, vrlo onako sparkly i svježe, ali je i blago džemast. Znači ovo nije teška, džemasta, mračna, uljna ruža, slično tome, ništa, ali ima elemente svega toga nabrojenog, ali u puno manjoj koncentraciji. Vrlo je senzualan, začinski je onako kao, neću reći da štipa za nos, ali ima taj jedan onako spicy, onako malo te ošine po nosnicama, ali ne smeta, zato što je to super izbalansirano sa ovim slasnim, sočnim, pomalo džemastim notama ruže, ali sve je opet nekako raskošno i prpošno i gotovo blago prozračno, iako ovo nije lagan miris, ali ima tu jednu prozračnost, pogotovo ako ga idem sada usporediti sa jednim Oud Satin Moodom, pogotovo Extreme verzija ili sa Radical Rose od Matière Première. Znači oni su puno puniji, intenzivniji, dublji, mračniji, gušći. Ova je na tragu toga, ide prema tome, ali nema tu težinu, nema tu dubinu, nema taj onako jaki intenzivan intenzitet. Vrlo je ženstven, ima naravno taj gerlanovski otmjeni štih, to je neizostavno tu, ali taj Šalimar DNA se zaista minimalno osjeti. Trajnost je otprilike oko 6 sati, inicijalno je onako doslovno burst, ne mogu se sjetiti kako se kaže, sorry, gledam previše serija, filmova na engleskom, tako da mišam engleski i hrvatski, ali dobro. Jednostavno je doslovno taj burst tih onako hrpa svega toga se događa momentalno u isto vrijeme kad se špricne, baš je nekako onako automatski podizač raspoloženja, barem meni, i jednostavno odmah mi je bilo kad sam ga pomirisala, ajme kako je dobar, i onda sam čekala da vidim kakav će biti, kako će se razvijati kroz vrijeme, i stvarno je divan. Taj prvi iskričavi moment, ta raskošnost, ta pozitiva
blago se onako stišava, zapravo postaje topliji, postaje blago onako malo džemasto sirupasta, ali opet kažem sve je to umjereno, ništa nije previše, ništa, nego je sve baš onako taman. Ovo mi je tip mirisa koji je zapravo odličan i za dnevne varijante i za večernje varijante, baš je onako lako nosiv, jel? Mislim, super se razvija na toplom vremenu, sad bi trebala čekati zapravo jesen i zimu da vidim kakav će biti tada, ali sad na toplo vrijeme, ovako između 25 i 30 stupnjeva super je, mene ne zagušuje me, doduše ne zalivam se s njim, jer ima potencijala definitivno, ako bi se i zalivala s njim, da mi možda bude stvarno previše, tako da otprilike 7-8 špriceva maksimalno sam do sada nosila i to mi je bilo onako optimalno. Temperatura je bila tipa između 25 i 30 što sam ga nosila ovih zadnjih nekoliko dana, tako da sve u svemu super je. Topao je, slatkast je, senzualan je, iskričav je, veseo je, ali ne veseo u smislu neko grli kao djevojčica. To je nekako ozbiljan u svoj to, ajmo reći, nekakvoj iskričavoj možda neozbiljnosti. Baš jedna divna ruža, kao da je pomiješana. Ja uopće ne znam zapravo koje note ima, samo znam da ima ružu jer se zove Millesima Rose. Ali mislim da ima vanilju i pačuli u bazi, ali kao da ima više ruža. Znači i onu čajnu, onu rosnu i blago onu sirupastu ili bugarsku ili damašćansku, nešto ima onako malo isto bogatije i intenzivnije i dublje. Kompozicija nikad ne bude preteška zato što ima tu, kao da ima papar, nešto ima u top notama što drži dobar balans, da jednostavno miris ne postane težak, niti zagušujuć, niti onako da, ajmo reći, davi na neki način. Vanilja u tom slučaju je puno intenzivnija i dublja, tako da sve u svemu ugodno iznenađenje i parfem kojeg trenutno sad najčešće nosim i stvarno evo ogromne preporuke od mene, pogotovo ako volite ružu, vjerujem da će vam se svidjeti, prekrasna je. Iako ima elemente, kako sam rekla, Kurkdjanovog i Mathieu Premier, opet je ruža za sebe, ipak tu razliku čini taj Charles Ardena, doduše u vrlo manjoj koncentraciji, kako sam rekla, sve u svemu ogromne preporuke. Izlaze vam samo u jednoj količini, to je mislim 50 ml, tako izlaze svake godine. To je to za ovaj video, pišite mi jeste li isprobali neke od ovih Millesime verzija, koja vam je najdraža i ako ste isprobali ovu verziju s ružom, kako vam se čini i hvala vam na gledanju.